ana ebyokwezi okwa mushanju omwaka ne2024 kandi kabutosha burwakana tuwatsi ya mkamba na program ya ukubiri kandi na radio 5 kuri ntwatsi ya channel manu kucheka mushanju DJ Kanyama kabutosha na kwategi program akikuretera umunji yawe live and clear n'ibintu bingi bisibira umunsi n'ibintu bingi byose umunsi batantu ya mukimwe tubanke twatahama n'ibindi mbaho twetorora mwe barabatushangira kanya rero yesterday rwamaranda kushendekereza giso witu kandi umuntu twire nakora system marubire barengwa omwami Kajemuzi Patrick Bishomabi na family yona jyo nyakashagira na family mwe bare bwa murumo gumukozere n'abatuyungireho okugira kimwe mu government mpaka yahanse n'ayiguru mbayibarho kandi mwe bare n'abanyakanya rero murumo gumukozere tukakitwara sityo kecyaburijo ahandi n'ibintu bingi ndide birho konka kimwa kindi nustekateka muntu ija kubisya hitu kujendwa tubisya pamanetse gutaro again erizoba yareba kabangari turi kumanye exactly kugenda mwishonka riki kiruncu nibane kiruncu kikankita abantu cyakira mu bagira ngo kiramujanye mucyamwakira cyakira undi ngo kiramujanye ntibati yawo tireki cyamujyana so turi kumanye again birakurateho ku at least kintu shuwa niza kwijambehwa permanent secretary romwe ya kwatsuru twenda kuja kureba niki kiri nyuma y'iki enguzi ya wanse wa level kinaho ebyo nabikiri yaho Rwanda karureka teire His Excellency Paul Kagame yagarka yahangura karuru kuba n'ikenda na mwenda no kucanya gukabungahi nabo cyo ningira ngo pano neza kutugambira karura ko kabe karibe tight race akaruka beka tight Paul Kagame yakagura to pano neza ko tugambira cyo futeka karura katigwa ubuseri erizo banza kureba abantu kwesharinga omahanga gatargamwe n'ikiro kumanyisa ombyo butegeki ukwesharinga nkwija kutiyamba tuta nukwita bikwingana ki kandi kuyamba bikwingana ki Africa okwekarakasa nukubasika twine space twine humwanya gwabantu jangu bayore ko butashemero bwabo so government yati na so government yahindure kora ninga Justin tujangu twareka bomosho den twatora buryo kunka tugumaho Kenya netureka cyakwa buri zone hije kisya abayemba jangu mu Rwanda finance bill ebemba fanayo ngwemshoro takayongera ebe yibinte keniza kutemba bakambe nakshoshiri banja ryabo ryona eminyeto generation Z yatandikane karakasi zecho kuyaheza hinduramu hata nibagira ngo Thomas Togo kandi no shot French revolution yaje wekatandikere peaceful yate violent dimension later so ekitandikire nkishanke kikubanje by'abantu babanje hata mbajya ngo president ni bugenda umushati bashijamwe kare finance bill naji dropping bashijamwe na cabinet naji binga yona literally yona bayanga ngusebo yebare cabinet kujyara ni wiroko so ningira ngo ezo nzo mbereze Kenya and pano neja kugeza hokore konga ntwenda gamba kwe karakasa no mugasho ogucyaka bakine aha bwebembezi ne nkora muye binto mu government nibanyita Paul abaho da political surgeon and of course ninye stamyampaha okutayisa abagenyi bitu kabutosha bamwita Amon Barema no munya FDC kakongoro 11 harbajurwe harukanso Robert Ambikire tumusiya amba nakira kwija oburanga kumutwereza Aija Roya canon in politician at that mbamweta Daniel Kafure kanumya ANT kandi ati ninde bata kunta ikintu kifuba ngunyungire nto mugambo amazima yana kagamba abareba bokubiri nimo maraje ngo yes twikiriza Paul kurga hati Kafure kaguma muti hako mugambo w'amazima konga fine kurigera apano mbamweta mugambo w'amazima Daniel Kafure ka narwo mu kibine cya ANT mbamweta Jumba Jonan omubwati bicho bakabire banga akamera yabaye no munyamahurire no munya Jonan rumwakafa muri shanju ka bamwi so kwaheze kumuyite izina ryo nikunda mnonga akahwiriwe sande bambatiza shanju na mukaga bagira ngo umwana ubwo kana baza kuyita Geoffrey bagira ngo katumwite Jonan abo kuba bisira aki bishop
so nagumana ibyo nari umurwayi unkapa na roje nandi babanyitira so ko uryo fu kandi ibyo fu bahindura Reverend Chishaka Karuhama we yabatize kama kamutwara yari atwamweta Jonani kuba Jonani we akibisho inyaba kwinduriza twarakwinduriza inacyonga kurugoboka umuntu uhindure ibintu bindi munonga bikumene binduka bamweta Jonani Jumba n'umunyamahuri ku rw'umugureta Masaka kandi correspondent w'Italia Radio 5 kandi umunyamahuri mu rujo standing test of time ya Marakaire na really wambuze ikintu cyo no gucyo tukabuze ikintu kiri mu gureta Masaka fact gureta Masaka nakunda ku mutomo area ya cooperative ngira mbati n'umunyamakuru turi kwesiga mu nonga reveille amoro by'abantu turebe seba nabanyabo abareba n'abahurikiza ba Sky TV na Radio 5 musibire kuronje amazina yesigo mwamwe Rubarema Nzarwa ya Karamurana Ngoma Kabura Town Council Rwampara East Rwampara District Porsche ya wiro katugera ukatireteraho chairman wambara yagira ngo cyoma kitu bamazire kucikoza abakigarizeyo chairman Didas Tabaro nkakano sho comecho kunguza kureaga kureta umbumoli kirimo akakwakuza kuntaka chengere so I would call upon abanyarwampara na mnonga abace cyoma kibere cyo benefitinga ubu nibwo bwire bwo kubanje byanyu we bari mnonga Fanya namukanya egisho iza kushaba management bintu raho egisho nanye ekira kuzumba mano kubiri okubiri bakabikire wakwakira shogoro murono umwami Paulo urukutebekanisa program egi panelists bagenzi banje ninyambikire Robert Ninduga mu district ya Sembabure kandi ndi mutuze wambara numukore mirimo yanjye nkora okay kai bakwakira Robert dane ogutuma urwa kanga hino jaha wa kabiri nanga ni minje araho nabinjeho program yabo wazi yishenye okay nkongo kubiri ya Daniel Kafore kamugambo w'amazima ko Paulo webare kutwakira kandi akatwita tuganira byo mu ihanga bagenzi banje abafuna ubwire kwija amana ubwire gukireke baramuntu yatamo yagera tukanze bugamba byo mu ihanga zuma cyo muhendo wito nimbara ambara tweye bo mu kusubicho ya mushomesa wabashomesa nagatumye mushomesa wabashomesa cyo sasi amande kuzigana icyakare kanyenjaho kashara sauce mumambara yasigiro kashara no sana kashara sauce so tshasha ngabanyambara ngabanyakashari abanyazare abyashomisoho so nyene yempaji mpango mbara kanada cancer kuvukira abose ari bara district so naora no shasha no ya tuferiwe so ni tuferiwe nsakuzinga icyakare ninye coordinator wa Alliance for National Transformation ningashabamwe mbakita anti kibine cyo kohembera abageni bamugisha muntu muramwa bagwanjura amazima mwazagahura Jumba twakwakira shogoro kama simu abo kubaturize yaturebera nyina manzaro n'ushobo kushasha n'abanyishemba buri abatukurikize n'abatureba Sky TV Zimbabwe mu kizibu abantu mukaga nambwe ndwabareterizo bo mukoti Zimbabwe aba babiri basadaka abana n'abatema abana mutwe ebero mukaga byo kwezi kwa mushandu bakita umwana ebero mukaga byo kwezi kwa mukaga bashangwa bisondijo umurumatetaho abana batanu babashangwa mu China abatema babiri bembe bo mukuru babiri betana rakora Hasani ku myaka 50
abirayine ondijo barakweta Muhammadi n'umukazi we barakweta Nakuya babire bino mushijo babire baziko mu kibanja cyane mu bitatu ino mujuni Amoni nanonijo barakweta Twebaze Elizo baretwa mu mishogo muramuzi Wananda Richard yabasinduka rumari kusebera 23 batandike twetegereze nshongeje umwana trasha n'abanyishemba buri ekibeni kirete bigwana Paulo n'abakurikiza so abosha umuntu bayimba gukora ninga bimba kutebereza ana nabo barafutebereza abo kuba emshano n'uko no barafutebereza konka bakurikira statements zabo no kuba bakwasire na CMI kubarondereza bakagira ngo bo batuma basigaza abana baba beyine bakwata umwana bamwiha yishomero babanza bamutema nk'ingaro bamutege eshaka mu kacupa bakeza bamutwara bamwita bamunako mu kintu cya tugenda so ebintu bikuratranke byo burugo n'ibindi b'umunonga abantu tuberere aho kuba kwita umwana w'imyaka mukaga kwita umwana w'imyaka 3 ukataho w'imyaka 9 ukahuruta utakifiriwe ikintu cy'umunonga aha tubendeza kurikiza no kutureba program y'itweji okubiri murinde tubagambire no kugenda so Amon abanyakenya bakatandikana bashaba okukendeza emisho okuwithdrawinga the finance bill 224. Yes. President Ruto yikiriza katye to kusakambinga to pressure konka yikiriza yaji withdrawing ayona so ekyo hatu ntushabakirigiro yaga kaya firing cabinet yona in fact Ruto akatsiga ho vice deputy president na someone minister two hate gain eminyete Mira Street nerizoba yana expecting wa street Nairobi namwe n'amaduka ga town ya Kinga yigura ho later barga kutegera yaza ho finally demonstration yaga kaga so now Amon hati ebikinchija kisyaka tugoba mucyo muri iki ese wabere munonga omutebekana sawa program fine ndakagire ha Kenya na ngushaho ho kace sase n'abanya Uganda abafuna accidental kutorwa hoima aba police bihanga no makuza karanga akufuna rango kafuna nemirimo yo kubokozera nebyo kubora bire mune sente ziyanga ari kuba kutiremo abafana bahutara arikento are no mcyano gwe gumwe kushasha na memba wanje wa parliament onkwesiga umbona the best performer ugire gamba n'abantu benyomwazo bakakiriza bakatomuka omukamotoka and by the police ako kamotoka kumukutwara muna kamotoka kembwa muri kiguma kutwara abantu bovunanezibwa ba members ba parliament n'abandi senior leaders omuyanga omukamotoka kembwa akembwa nkakarkata nko kutwara memba kugira ngo bunanka barebera memba tikabantu is not particularly for people and especially members of parliament so MP no and senior leaders ona the same jonganda bagire gamba n'abantu beka sokoso bakamutiriza ngaba kukiriza kana sai so ekikuleta bwegungo niki constitution ya Kenya ne ya Uganda actually ndebireze kwenda kushana cause bona article 1 ne baherezo ubugabe nk'abantu ubugabe n'uburgombantu article ya kashatu egaruke baherezo ubugabe actually tiko bahereza ubugabe it commends them mbineragira ngubakwe abebembeza bo hiro bwebembeza bakwebembera kubi bahenda constitution bazo mu corruption cases ngeziri umahanga gabirgona butkuraga kwenda kushona n'obugabe bwawiwe nko munya Uganda nko munya Kenya kubiyaho buri muri ngo gwena whether using nankaga amuzi whether using demonstration akaruko of course nkawa random yaketa tu abanyankore binefumu muno banga kuzitanga n'ubuchweza ekiroba jugankazo tima he is the first time if Ruto succumbed to the pressure
actually took long era nicyo nkukira kukunda kugambira abantu yes I was not nkantari muhagize munonga waje no muntu konka hine kiyane dise on decision making komo ebembezi you make a decision during both hard and good times and make a decision. So presidents by Africa particularly take long to make decisions. And no mukora decisions kwabo kubaretera ibizu batakigira ki bahindira bakuzitanga bakuzugwa mukazo. Kozi kubare bagambira financial bill akagirira. Bagamba umugati. Kenya almost 17% ni yekweza ni terinka Uganda by the way. 17% ni yineme. Abandi basigara nabone bagura uko ikibashanga umuduka. So atkora kwate population ejo yebicwe kanka kinana na bishate byasigara. Abakuguro kaza kubanyinjira zo mugati batekwa kwihaye. So why did Ruto take long hasola kutwara ubwire bwena kuzakora decision? Demonstration zo kubanza zikita abantu no kimanya. No zireza kubaye zita identifying a exact number but people died. That was 27. Izi nyine zo kutandika bakutandika ejo bill. Jijo ya around 8th June 53 something. 50. Aha. Hata abantu 50 kuzaka kufa okumangoza kuzidrawing bill okolinzireki. Na hata wakoze urumu rwamba batakugira ngo utahana bazurwa ki. Abatiri kumwe. So constitution is the framing is it a peaceful demonstrations. Wabanza wa leta obuzubo bundi witaho abantu. Yes. Ekyo ndike ngawa creating ikintu. Yes. Kandi kweza kutaho ikintu gacyona. Demonstrations abatakigaruka mu maka. Kandi wa withdrawing a finance bill. Exactly. Hata wakuja ngo abawika bakuja ngo hati rugire na kimu. Urubazo mwe nabo batagireki. Kagwira. No batagwira. Because wa urakora ki? Ekiba kwenda in time. Wa creating ikintu ntizire ko umukansoring bakiragambira na munonga bakaza n'abashayija. Kuba kwemera as an example bajya ngo amuna kwana muka Paul. Umanya gwa Paul as an example. Yeah, listen. As an example. Hati Paul aburakumanya. Kanji nywe komberi. Ora nicyo naletera Paul umutwire na wa ndalete ababi yese umugamba w'amazima ni mayo ngati utitwire na program. So hati Paul mwaye kumanya abwe cyamwe nakumukwana no mukazi. Watarika kumbuga na street atiri. Ubu nuko kugambira nibagambira cyo batukugira ki. Ningo kiko mukwise umukazi umwaga amo nuko niwe nawo niza kubita. Nawe gabanonda aba interested corona mo no. So that's the problem challenge ya Africa bagamba. Because take an example. We saw our friends here in Uganda, various examples. No nenda kuchira kunda gamba abafire. Tukaramywana wita kwa example. Police inerete yo kwita no kutera amasasi. Ndije yemerana international cameras. Waza kuza kwikarakasa usige wakora wiru waletero na coffin wajisigaho batemba kwikarakasa bizire because that Paul take an example na ndeba bakazo bakikarakasa rutindo rwo wabo ndeba bakatete bintu kwikarakasa rutindo nabakanyita na norwa so abantu bari yokushaba rutindo you will use that kambati then kora zo rutindo neza kurukora waherize kubatera wakoze rene kintu hachi batakosa ninga batakosa rutendo rwakasigiro n'abazibirwa. So it is with Africa because we take long to kamanyira postmortem to amanyira kuronda nanka symptoms and problems and solutions to know I'm here for politics you cover up. You know, take an example engage corruption charge engage corruption nanka hyperwezesha. We've been talking corruption ikatanjo million magana every time gamrasha musindi kanazibu zazo magana ta zazo mkawumbi zazo trillions hati ziriyo muri 10 sati bajya ngo ni corruption ta out kana ta nabatera bate kuremire akwa abantu emisoro y'abantu ntagwa mu 10 trillions. So kwekarakasa kutuyambere amone okwe karakasa yes it's a win-win situation
as an activist 2011 twarjiro mu Karuru kiri washikari yazamutwara kwezi kwa kana omugati gwaza nkashiringa kakashaju kanana leta y'amazita yazamutwara twataho kutuwaka kumanya ngu these African leaders are so funny in another way nobatiriza n'abashima babatamu mu demonstration becha bakinya bizira bakaba smart kwagiremo kwiba bajya ngo akati betumereze demonstration zeze tubaze tumanya abashumano baye barugire urura tubaze tumanya abashuma bazire barugire so kumukwa mukutambura eti naba nkwikiraho twagira nkuto cross to a mile all the prices dropped so kuzi kutendera ziyamba tizikuyambamo niwe nko waye Karakasi ziyamba mu Uganda because naningambira abana street twatiriyo amashanyarazi gabira amashanyarazi mbara twarangira politicians twaza ko Karakasi amashanyarazi I think kurugobwe nambara na amashanyarazi garagaje kubura nagabura nabagambira abantu kugabo because ko ugabura izobe ryo bwagataremu people were aware ngweri za taruti taro amashanyarazi and was a technical problem one can admit ko kugira ngo batware for granted obatira musente za uyiro mushoro ireki oyo no sasura bills oyo buriya ngo amashanyarazi gagenda utuburiya ngo iki cyaba so omukwe Karakasa I think framers ba constitution bakuzakora ngo a major right to assemble and right to demonstrate bakakoma ngo nibi bintu kuza kubaho ebyo mbekize naza kubitopinga jya kwa no kansona makunsinga but okwe Karakasa where necessary is good and at times kumukweza mwaruga muramwa mbukikubachi babara mno Robert ihanga hinuburu kuba ready kugira ngo hati ihanga hiri yashika ndabasa ku abantu babasa kwe Karakasa bagire iki batunga na government zibasa kurikiza umuntu uri ya street zumuhurikize ninga buri uri kuza street wen tumureba nko urukwende ndebe yeba romutebe kansa program kutandikana ansa ekibuzo kiwambuza buri urukwe Karakasa na munonga amwihanga lito lya Uganda naba narebe Entebbe kandi obumwe nibatamu politics nyingi ezitakubire nziziraho hato busasa bw'abantu na politics bishake bikwingana bizaminzani bibalance so hato no botakumanya usasire no utasasire no botakumanya usasire atikure yashukara tupiyo power no utasasire abo kubato no shanka ba member wa parliament nkawo kutwake yanaga oshanga abayigutsi nubo bebembero kwe Karakasa hato muna kuweta kureba oshanga bamuntu bari mu biro oshanga muni oyigutsi ariyo mumisho omuna kwata kureba wakashari kandi nuwanyigiro habo kuba for example parliament niye kubera bizeho mushoro okuba kwimposing abanya-Uganda so hato shanga kandi ogwarabiyeho mushoro nuwayebembere intention ye nananda kuoreka bari abenyima ngo nabarwanira aguma mu Entebbe kunkagara kanshonga ya Kenya namahanga ga Africa nko ko mugambi waragahiguri yaba na ya addressing Jonsa Solomon Paul actually ajya ngo ba president ba Africa ngo batura ho gukora decisions yo ningera ngo tubona hati specifically president Ruto ayorekero mbwenu tinkumana uko nakuceta obunafu obukika cyahiguru konka abanyankore mbagira ngo enkoni yatera mukabaro wajigo honogerenzia orgo enkumi birna mushanju hasla akebembero ko Karakasa nabandi abantu bafa bamutana mu International Criminal Court I can remember yargai now that demonstration eka impactinga ahar Kenya bakora constitution enkumi birna 10
constitution ya 2010 niye muretsero mu webembezi. Now omushango gwa international criminal court tugukorga hazaruto nekinyamwikerereza tinguma kuna kuchobora konka no muntu or kupretendinga ngumwe nakurata democracy abo akari akati akamteire. Now hati ya bendinga munonga kugira ngo buri kintu ayorobe okutuya kutega abajungu munonga. So nubo bakumukorera decisions omuntekatekaze omukureba kwanje. Now okwekarakasa okukubeire kuru, first of all nko kuyanagamba constitution ya Kenya tinkumanya atko konka nayo sexual atwejeru konka yito ya Uganda natko ya 29. Now tire constitution erukora umunsi etahire peaceful demonstration because omuntu ine ku exercisinga obugabego kandi akekarakasa peacefully kandi okwekarakasa kutateganitse bandi iwe Paulo kibano ushubure nyanya zawe bakazikora mbakazi. So okwekarakasa uko muhanga ga Africa tayine kikuri nitekateka bura abakozaho bakora kavuyo botya parliament kuko benoreba Kenya. So now omukoti ya parliament ruto yakora state when statement nkitano omushaha nkibiri ati numundeba atinku basa kubahuri ati babakore kibakwenda cyona kikubasika muri ja streets omudakika nkama 30 katwije tubireba hibyashika omushaha nke muri endijo ati bantumwe atubir najibinga I concede. Now nchibanchi manyisa ngwiwe nka president wihanga to ine hori to ine decision yo kubasa kora. Now hatu wota kubasa kora decision ni habo nchi otakurgaye nobunku bandu nyona nyibembera demonstration haro echo abanyankore bagamba ngo tutero muchaka kurebe cyardo mbwene kirigiro muchaka cya Kenya cha presidency ya Kenya hatu no kubinga ruto. Now demonstration wareba yaba fruitful mukakorecha kachikiriza hatu mjaka tumurunda. Now omwami Paulo ekinkwenda kugamba hwekindi step n'umuhango. Yes mware nguburi step na ajura. Now omwami Paulo institutions za Kenya constitution is independent kuchira heza Uganda. Nambwe nicho kurebera amahega takuba involved munonga demonstrations Kutika gemeza. kashi nicho ndiyo ninkugambira because as institutions ziri independent kuchira heza Uganda. Aha noreba constitution ya Kenya yo obushoborozi tubine munonga president nkiyito ya Uganda. Habo kuba hano ushanga president nuwa kwa appointinga vice president Kenya nibamutera karu. So nobo kugira ngo tabambinyire vice president nuwagumereho tayine bushoborozi bwo kugira Running mate no. Now echo ntakakikiro mwami Paulo orebera urutaro ruwa vice president na president. Now urutaro ruto ndo yagizire na Uhuru because na aka appointinga akar campaign manager we aruburi kimwe nwabera vice we Uhuru kuyagira umwebembezi ya appointinga ruto bakabahiriza meza ashatu bagira ubutekereza nicyo kibeyireho na hati nangwa abana ushabatsinda kireba bari yo meza 8 ningo mwaka habuko bakatera karure 2015 byo kwa 8 2022 bamurangirira ebero no shote mbero bicenke ebyo election petition ya heza kurweka. Now hatko kureba okubizire noreba ngo nibajya ngo history repeats itself. Obwebembezi bwa Kenya nuko bwabo kugenda gutyo omyaka yona. Now president nibamwetaga chagua vice president hata nawe ningira narebe ntebe mpango ingamba ye ntebe mpango na wari yo nagereba. Now nkimanyisa guruto
aine kwerwana so street iriyo nehangura kashete hangure hatu batandikire ngambo ungu noreba president Uhuru Hasla Ruto kuya toire wa president Uhuru bamutungira umurumo yamuconnecting hata riyo nanda kushaba karuru kumrecommendinga kakenya bakamrecommendinga kuza mu African Union noreba ogwabera itsimbere nawe Raila Odinga nawe hinda handa hibamutire nawe yageza kube uhunzi yakonka na hata nateka umuntu bo bakufiyoringa demonstrations nawe ndukwendera umwami Paulo nashongeje nyoni nyangu nko muntu ubahira karuru because hari umuntu wahangwira karura karuto noreba no kwizire na campaigning tours akar hasla kandi akagirwa abatsigazi munonga kukira abandi bantu now tinkumanye kumuco wa week noreba politics za Kenya zine classes hata Uhuru no byabera ryaho nkampura mbajyangu na munywa wako kunywangu nakera kanywa no bwabera ureba misho na ha speech ureba ngo tuwe no muhine cyarga kumera konka akari yo mu kirasi eturane ibembera Kenya kandi yabagaiga hati nintekateka ngo Ruto inebizo bibiri ecyo kubanza Ruto no bwo innocent akino umutuma gubwo numgega w'umunaku habuko umgega w'umunaku na amanya ngo yarigirira abasagarakayo so hata Ruto ombintu byariyo na rwana na wabe natekateka ngo obwa president waza kuba president nutunge bintu aserva plate no obwa toire ntebe bwenyine okareba member parliament nibekarakasa no juka scenario yejo nayo obutaka no bukora nangwa nabitu babatamwa ngo nkirebe kangwa bakunu yabayigana no bakufyoringa demonstrations okareba ukwe karakasa no bakumire ibintu bitu bya Uganda kuzayo so he cannot make any independent decision hazo ubuntu buzubwa mani obukubasa kumuretara n'ikisanja cya kabiri atacyangwa abanza mareshamo urukor kungira final urukor kungira this can be ni yes or no question urukor kungira ngo street tweterekire kugihereza ngete tiki tweterekire kuwana street ni maiso kwe karakasa turebe ubunafu bwa president oyo monde absolutely absolutely so umugambi w'amazima nanyetka w'amazima okwe karakasa uko turi kureba Kenya no kutosirentere bo mu Afrika kwine buzareki nempinduka y'amagaraga abantu nangwa kutangira nabo bemeza webare turakanisa program kansimi wanyana banje presentation zawe zubahayo nanyinza kongera konka imwe bakutureba n'abaturikize abantu baza kurgayo kwekarakasa bari binyeshonga tikamya ngo umuntu nayi no busingi imwe abaturikize ninga bakutureba ari aho arije ngo ubuzima yakira harubuto kivuga boyereka haha kuba babana kuba bene besharinga ashimiye ko ari ikintu cyamani icyamuhiga kugira ata enafize nafishwe maraka cyumare ekanani zo koreka utamarwa bwaje uko yakarakasatisi imwe bashomero za history wareba ka French Revolution ya kumor nana shaka abachara akargaye baye karakasa abaza business baye karakasa abashomera beta intellectuals rights ujavi abana bari mu business abaza ba professors koko watera mutocho kuba ikibabende karakasa bakaba bashyikire ahabo kubaha yagamba class hakija ihanga imwe bakuturebana n'abaturikize niba mutagira ngo abantu barwanda umwe hatinka bari no mugati that's national okay
yotahura ubwo shari ngo abantu bari nibitana ebyo bwiga bwihanga mwabagana embagana taboki nana kwa example cha fuliji wiburusho hakimka groupe je yakinyuro wose ndise dextend sana mucyarawe ebintu byona bihanga bagira bata babitwara bawon babitwara bategisana n'ekifuba cy'amano bakamba gera ngo ngo cyakugamba n'icyo kiragiro mwaburo byo mukamukazuba mweta Maria Antoinette waka kwa abantu ko bagira nkatwine njara migrat katachije basana bishito mugena tumuniga zake no muntu kubaje akazo mwihanga saba iganda bakabajya amababi akadura okashanga takumanya nguna no muntu wagurije ibitembere mugene muri yamaye ko wakira ebecho azara na mu Uganda bya bitandikere mu Uganda bitandikere niyo bitandika tugenda Maria Antoinette hamana kareba ijo yaza ha mukoro yagamba haza mureke twibe nkasta kutwiba ntibiberaho ani imagine ete kintu nkisaba ntekene gakama kangambere abantu baryaho umuntu arire ko umuntu tayine fizi kwakozo marwaro atari mbaza anyigirwa mu mbera mwana hatabutu abakutereba ninga baturikize nabone ushangata bayone bekarakasiza nko mbitana bonga no kugera kubareba nahura hine kigize kita umuntu nimuka ari ha sente zanyu nkuko nagamba adwe nazandamu kasta kutwiba tubaretera can you imagine atebye nawe nakwereka example cha Maria Antoinette na society kugira ngo abantu baza kurgayo bakashara mungunga nababine nshonga niza kuzacha Kenya dench comparing ne cha Uganda at politics za Kenya zo tuzukushana ne za Uganda so far za Kenya omuntu omwe ninga shibanta baketa bakubasa kugira kuziri kanso yabigambere takubasa kwija akazaha kesharram bine institutions zokora no electoral commission yabo nekora kandi bagihe kitinisa amahegabo hine aha ino kuba nankere muko catalyst amahegabo polisi na koti kanore abo bagera na coalitions aturuto hine bibina binje muri nyuma no dingo buyabe yesimbere hine bibina binje bizebita muri nyuma so hatwerto agizere kizubu 1 ekizubu cyagizere campaign no manya hati tentukira kweta abanyigirwe campaign ye yagire tatito abanyigirwe mu mpaka ruru hasoraze yitamwe n'abarkubi abantu abamenyetejo of course definitely structure ya Africa yona nangwa na ya Uganda na eminyeto harabana binja tweta aba ba Kenya bakweta nangwa it is not Kenyans only he know wakoze resiyo radio akataho generations atahareje nguyabazirwe kumwe rwenda cenda na mukaga kuse 12 ni 10 niyo jo Gen Z bena harabe nyuma ho nabo misho konkeje nora neminyeto eshomere kandi abingiti binemera mu baryabo so ruto yagira tumumpagire nitwe hasorazi nora kanarga akatakurugome umryaba bene bategeka no manya Kenya hine families zabe zitegeke yodinga na ya Kinyata na nabandi hata bamuhagera konga kuyaka umbwebembezi bari ashago mugenzi witu ebitwa muhagirire kanoshangu tubentu shasha nawe kagizire ngo ubuzima nashana nitwe kandi kanoshangu kandi nawe yabanka bariya hata na warebe na barwanar omugati just bamurembera kuba hina nebinje mbenta kumanya mu Kenya by the way fast rede habere ayene bintu binji ngo recent budget ya fast rede na deputy fast rede abe bintu binje beberho ebikutware sente z'abanyakenya abanyakenya baburijo batakugera bataganyura mbagira ngunga ngo hati kandi iwe
niwe wagirota watshobere cya kabiri hino wachigambero kenyeji na waza kugitegeka ushimiye kuba no manya abina mana ba niyo kunarebere by the way was surprise kunarebere Kenyatta wabe nategeka na Ruto yamurgaho yahagera Odinga uyabire na hakanana na hakatura na hakana nawe agira nti there must be harmish ashime kwa hekintu chamani which can surprising by the way nkakankani manyangu hati Kenyatta naza kuhagera deputy we takubasa kuzowa Odinga so nchi wancha choreka ngu abana babakama bakaheza bagira ngunga kandi ubwo munakuya kandi ubu mwagira ngunga so Ruto kanojya ngo akabanenda kutegekana no busingi akaba ari akata kuza kubanage nyumba kugira ngo yagera kandi bine stake ubwo no mazima gacine ki binamani bine influence nawaza kureba Ruto akarura ku yasingire agasinisa imitwaro nka 20 kandi imagine imitwaro 20 y'abantu cyo manyisa ngo there is balance of power aro balance of power wasingisa karuko bwa president emitwaro 20 no utasingire karu nje cyo kurebera aha abita baha Uganda bateka kurango biba hakireto nakana kigama kare batakigereza abaha tubakubasa kwikiriza narukwanga umurimo wajya no kurikiza yimwe bajya Uganda bakutereba n'abatu abaha kugira ngo cyo kundura cyenda na mwendeza busera ngo asigaho ka 1% apana akwana na manyangu takutekinga chance yana mangu yasigaho kamwa takko muntu reason zo hata nanye no wakunsingisa karuru kamwe naye ni mpura nagira mani ingira ntaka karuru kamwe tubasa kugera ta kasangura hata nko watire kuriya bo kuriya abarwanda bo iroko bacikozere even na nekumita bakuze kwereza nce bacenda na mwenda harigana aho tira ho kutandikira konka ho mu Uganda nabona ba making sure abo ko baba bavunumu bareba ngwine at least % yibagera bata so hatu Ruto we yareba ngo yasinga kandi wanabuza ngo rutakine akire president nyohine ne mukutayitibente gambera Ruto tiyakire president wa Kenya dapana aho kubushoboza bwehira wano wabinga cabinet yawe yone manyo imwe abaturikiza rabo kutera cabinet n'abantu bawo tweta mwe n'abanyakora kujya owahamara mpikaho okugira uti nanyine Paul nanyine ambikize nanyine Amoni buzimana baza kunyamba okutwara government nkai omisho hata ubona wagirota wabanza wabiha wakwata aho beno za kuya sente finance bill wagiroteje nagitambika nkai naji withdrawing hata sente no kuziya na changes zone zo korea zakozire ifa iwe ya Ruto niyo kana kandi Ruto in fact akigambire nenkana akiteka teje na wakigambire agizere atabanya Kenya munsasire actually ece kindi mwa mutakwenda kunsasira muntu wari umukoti wagesere kote masho mutware mukote je yamaheba ze kumuhozesa ebyakizere byata byakoze ekindi yikiriza ati mumbinge ngerenta ntahe either you retire me you retiring no kumira no kugira ngo you forgive me yes hatecho wori nyineka imwe bo kucereba bakutaya n'abaturikize oriyo no gambara abana bawe nawe no mucyana mukazi wawe n'abakozi bawe tate no reba tumuyacara mbwe nyonsasira wenda untera mwempe zo kwenda nsasire yarbe ninye na yanga na tae ninga renta ningo kore ware wachigambo uti beba kanchi gambire cyo tukigamba ko kunagamba Ruto izinoronge no control uyakubari yo mwana wawe najya tubiri muzeyo yogo no umujyango no wamani nawe kana basa kugera ata so twachi compare n'ebya Uganda inaba kose nje wahurire ngabiro na bishatu aba bariona abanya Uganda bayene betebeka nusa konka
nyonyenda te amoni nkitabo kwenda change tutatekinga tutagenda nkaba Kenya no we must go akwa byatu bikushana ibyaha oguna we manya president roho wemeza kabukwata mu kwekarakasa ibyo kwekarakasa na manyaje kandi wenye karakasa ye nimbe munonga amazima manager mwizaga amazima Daniel Kafure ko ugogo akakwata bwebembezi omukwekarakasa ubwara kumwe ruenda kinana yajataye bya bururu kandi uburakaruru bakabatiberake akata kine yagona mazima bakibaka DP yagira ta nubwo ibaka DP nyuma ba DP munye giteho wayikarakasa kubiyaza mu kishaka abantu emitwaro kacinana yafa ndebiri guyanagamba abantu 50 abakenya president yijo abuyabe na state of the nation inangwite tukanye wowe kamba kantura ni mbara 50 nkaya yake yakegamba atazo butwaza mu kishaka butwarwana atakafa abantu emitwaro kacinana so omwekarakasa nizo twatwira ntumanye ubuhanga emitwaro 50 ongakarejo yagamba kandi umwene zabe ko murisa atiwe zabe ko murisa iyo wasibo mukotekere bihimba no garuka mu so yakegambira atene twaro kacinana yabante kafa so owakwasira bwebembezi omukwekarakasa kandi okwekarakasa kwe okubikwenyine koryo kuyagambira ko wafereye mw'abantu kinana so amoni bwana Paul ka clarification 50 obutwabire tubara nobabazire ruwero ni mese mitwaro 50 ubwo nobabazire obuhango buri ruwero hazo rutaro turatanditire ruwero ni fact nabashikana ni akubana na wita so na 50 no kutudisa kutukanga nana bita de nana actually natina no kutukanga muri obwo 50 buri ruwero kamwe tubiriye mitwaro 50 so ndikugezaho kwendera aba Uganda yes ningira ne kwekarakasa it's okay nko twagamba ati ya fundamental right human right to demonstrate chenom constitution amone munywano wanjye twantuchupuraninga onkata bintu manye kiturukuza kufacinga tumana facing omwekarakasa mugenzi witu kandi we myekarakasa zeyeti teyorobi echo ni kigama ka utarakwasire pana hapana ye pana kujana hapana we akekarakasa munyekarakasa we nahabwecho tugende tukumanya munsa kwiha awebembezi ni ahachi kandi ebindi ebyo kwekarakasa bayo kangambire omwafrikana nahandi taro kwekarakasa ngumuntu ngwaye karakasa rero muti yakwe kintu wagarikayo hapana ibyo na biri mu politics kanchi kugambire abanyakenya tukujya ngo bekarakise mwe shati omushira kwagize ngo bamusasire atanabe bahereza bagarikire nyuma nabo bukwe karakasa bwo nati nabe bayikarakasize nyocha gude nafa abanyamahorre na no yaje no munyamahorre mwene research maybe yo kasa kunchera kugira ngo abantu bakekarakasa barango bakiza mwebembeze na government amani babahereze bakwenda bagarike nyuma nkaresebo gariko tegeke baba kwikize hariya ntabwo ecyo ibyo kwekarakasa na finally ndukendera ebya Kenya harumuna nabana invisible hands tukugira ngo nabana bonka bari hapana tujya kwijaho abo kuba tujya kwijana kumakinga topic iti yamani area aha iki planning cyo kurubata baka parliament kwekarakasa zinguzi nicyo cya sparking igi debate ya yengu konka no kujya ngo turugamba kwekarakasa Kenya neija kandi Kenya kine is quite interesting developments zitakahinguza amasho kagerese naho kwekarakasa kumperekere kureba mberegere kureba abanyasimba bore nagomba nibashikomisho ga president buri bana mugambere cya kwenda amutuma nareba abantu bakwata umuhanda baza parliament ne bande bimbiru kisa cya mukama so jumba ni mu kirubasye ebigere byanyu tubikomere murigire koreko what mukana mfaye akuko karakasa aba ko planning ngo kugenda mu mwakereze Bwana Paulo no kushira muronga barakuturiza kana barakutureba
aba Kenya ni bekarakasa abo kubahinda ikibarwe abanyishemba bure nabo ni bekarakasa abo kubahinda ikibarwe ekiriyo muri byona wabizingira hamwe kabiteye ko umbasemwe no kuri nicyo kikumara wewe jumba kwa tumura mogwanje gona wizo waguzinga gutumba hasa kwa hasi no kuri the national cake all kwata sajamkam wara abantu babira ibendiri bakaza parliament bakagumza mu benda president benda nitamongi benda bandi barugamba risechikubu ukarundamo umuntu orukurwa mwishaza rya rw'umuyaga mwebembeza rw'umuyaga nkishaza n'amagombo ratana ini baciye persons batanu owa burongo owa kera owa nyabitanga owentusi na nowa rw'umuyaga hataruho n'umwe ne ba kansarazi abari kucika district 11 abari kurwa muri burongo na no magombo ragagandi ukabura ho numo akabura ukarebega imbirwe kasande owatahuna kanso owajwara owa mabindi arakurwa muri shembabure ukareba wo muyaga nkishazi eyine abantu bakuru bayo bakakugira ngo ito cyo tine cyo abantu tukimanya ukareba baye bembero kishamukamo wago hata nikibani kishana kakiri abanyangore kibagambire ngo noshasubwanye nawo noshasubwo mwana kukira nyine nununda kumuri bwana Paulo washasubwa nashasubwa umwana wawe uryo kajya tomana yo kuyaza kurara kwe Paulo atomwana ogori ecurarare ko ndapana ntiyarara ko kuyabona nyoni fera nimba ninda kumuri nimba ndari hariye hata wale washasubwa umwana kukiza nyine ntumwana yaryo taho tayireja necho nenji nobo yine chine kiri kubana kibakikunye nyine hata niche cyo cyabakisa cyamukama hata ko ko no reba wale tizineyo abatfurikize n'abarukutureba gine byafayo bingi omukufa kwa geno tumwine uriya yakigambira akagira imbere yabaho abantu bagambe bwambo bwingi ibi bikwekarkasa n'ibindi sacyamukama ombushija bwe yayemera yajura yakuna mirensi ukashinko buze jumba yayemera yazura n'imyaka ya 50 yakuna mirensi yagambe bindi byone tumeturyaho ihano ryarara bareta ba assistant RDC ba mutaris arukuza gombo seti kuba n'umuntu umwe wayemerira foro ya parliament akagambira speaker akagambira ihanga akajya twafa omuntu arukubasa kwemera akakore chemwe kiri kushakiti naho kiri musaza president omuringo omukashesha mukamuteka aristi nguna assistant RDC gomba mumwiyo mbire ndiyo nineba na bamwine commissioner wa ba RDC akigambira jya turamuhira tukampinga tiki yakoze kikatiri yani hata nawe yatunga chance ejo akanye bembera abantu batwake koko mbadabo yebembire barumwa bishemba bure tiba mu rumuyaga mbere niyo nireba ko bageze ho mununga kwetegereza ni hayo video bona areba buri kimwe narondereza n'abantu abagire abantu ababire barya barumuyaga babiri batakwika abandi ikuru haro abantu abine shonga zabo ezamataka abaremerwe nk'abandi itakermwe niriyakashunga itakeriyo numuyijukaho abarukuturikiza radio 5 bakateraho umwana masasi nanondijo bya leta kayihura nenyonyi yagwaho rya leta bageno baza kashunga barisingiriro mukoti byona bikire bakota broka beja baribingaho abantu bartasyamu ecyabiriho cyabo jeno kayihura yija yabagambira tumwikiriza nebya Supreme Court ebyesha zire bayikirizana neco itaka president wo wenyini omutwe gwe no magaragaye no musentezi yaja tukangurira abantu abita abo kuba babasingira obushana n'uguru yakwatita kebyo yarugura wika makumya
20 yayongeraho hika 200 seti kuba yabongeraho hika 20 wowenka abo kuba bari yakubahereza kusingirira itaka bamujya ngo itaka tusingirire twenda ngo tuguze yagure ihango bushara n'uguju yartwara itaka rya kabiri neri akabagoma erindi kubaganda itaka rya akabagoma rakaroho kuruwa gusaba kandi mu metaro bade nkani shomesa rwo muyage myaka 3 niwe yabiraru na nabandi bagarkayo yarsinga byarsinga itakarere bazo mu high court bazo mu supreme court itakabambu rubande yargaho yafuruka na hatari arishemba bure niyo yagiye barsingo umushana n'uguju seki kubo yatundenteze za burani nebindi yagura hitaka hikigana na kinani aho yombe kirenze yarutunga ibhandiko bye yarutunga bari yabargaho bagarakayo nabandi batwari itaka ryabo tajara muntu wona wagakakayana itaka ryakashatu erindi kumanya ni itaka ryantiyazo itaka ryantiyazo rakari rimwe na nini yakabagoma rengini ejekersko ya mayiro dia ryo rkarsko ya mayiro itaka ryantiyazo bazo mukoti 2018 barkozo mukaro kibira abarna gumu itakabar singiro supreme court bya seki kubo yabeta bona nchezanejyo nkanjiro yabeta bona bashtama na bagarkayo hikarukaga yabagira ati bagarkayo yabagira ati nyenda kubahereza aho hika 200 mu rugo mu itaka ryanjye imwaba abeshatine muzari yo hamwe bicerizana bakora no buhandike baheze omwami Edmond mwira munwana wanje wundine ho buzubu yazo mukaruru yabete abantu nka bibiri yabagira ati ogukwara abasingire nyenda ko batwara wa president bakorere buri kimwe itakari yanyu mu rugakana ebabire bashazireho babiraga nyire yabatwara nyo abanye n'icyeto kubuzabo yababuzabuzati abantu bagarakayo bashaba mu bendagaruka kuri kizo mushango gusya bagira ngo mushango gubire gwakire supreme court tuguru kuza kutandikira mu high court nukuza kuza court of appeal baba no gwatandikira wagarukaho bagira kuzaza kugira mu karo kabibira na gumwe ebiri ko birabira wagabwo mushango gwacwira batunga judgment baragahita setiko yabati abantu abonabere nyebembire n'ugamba nabo turukwikerezana turukora buri kimwe babahiraho yikabiri omushana hamwe shegeze ngo abongereho yikigaraza bibishatu mutwarita kene tinache nimwe kashitatu murampagira no kumbagira yazahanga hari tukazayo nakore tukayikiriza RDC tukazayo na cyamuzigita babagambira ikintu nico kimwe ngo byona byagwire musharama gezo mushaku mweshenyereze ikabira zibagarire n'ingarire ayanga babra kwikirizana neco ecyakuratirari yeco babagira mu court broker bateko kwija babiri babatera babihamu so erionarita sechikubo tarum mweno kwekarakasa kwagira parliament okwagira parliament no kurgar kuriyo kuna milihanga sechikuba kemera hari akagira ati nyoweche nacanga ecyakabiri nicirga kuriya kuronda abanyishemba bakaje tumwije tugende kuturagire twagambe twakoreke ubundi twatunga muri so jumba no ndakunja mu Uganda mutaro mu ndorwa imikomu kashesha kaza kwekarakasa zondi jo waguma muka ahabwe nshonga zihanga byona wabikwa twabitomba semu ajo tibur kwekarakasa kureba no kurya ejo ni kibasa kuba era ni kizira kigambo cyanje kinagambira kintaro kubasa kuyaho wari umuntu yasasa bumwana kukiza nyina nishe nana kumuri hato waza kunyekarakasiza urukunshanganishe mbaburo bitahuri abantu mugaragambara ngo muza kunyamba kuza kunyekarakasiza habanyishemba baramuntu kutura nabo bono babara nico nakorekera icyo kurebera kandi baze korekeye sechikubo basaza taramuhagiye chairman wa kera LCC nabakansaraza bayo ayine yo narugave wega ati muyayi taramuhagiye ati nyowe tinkwe nungwate ondorumyaga nani nyenda kwekarakasa kundigire kureba okwanyu kumwaturire na parliament mukashikaho yes so nanyenda kumanya nanyenda kumenya kigendera cyo kutiyambe ko tera cyo mukwekarakasa kugira ngo muri mbere cyo wacu tuyamba watore ko bagire kwekarakasa
enshonga ezibayemba twara parliament basobora zikazubwira n'abagire tubabire bashyikira tibo babiri bashyikire kuzanye mbwene no kurya no kurya abo kubanye kinaninga mbere kindi kwenda ngo abatureba n'abakurikiza bamanye nkandi nyina mu ndebo kwekarakasa abantu baraganya bitanga bebembirwe chairman kwijuka Godfrey Nzunga bebembirwe kansara wabo nangumya sekikubo watarahagiri abo kwa kana hagera oriyo ndijo wabiraro bebembirwe mu cyaranita kansara waba district bagire ngito abanya bitanga twagenda Aventus Kamihingu watarahagiri torukumureba muri yabo bagire ngo bayebemberwa Kamihingu batekaho abandi bagenda Burongo umwami ambikire yarukuga rwebungu tarahagire sekikubo taramuhagire rwebungu wakuze rizoba nakugambira ate bagenzire bone twigire kakwate na abagire kuzaza kuzaye erizoba waburiye no babuza bebembirwe ambasizi na nagaga babiri bariyo n'abatundi itakariya karshonshomeza Adamu hikama kumera namwe bariko yabande bitwarerere sekikubo yajya mutagwisa kakutakane ya government dama yati ngo mu rukumurwa na shatu na mwenda baba kwata baba teko mucome hatabo tabakabura kuruga yabo kuba bine shonga zabo nibenda kuriya so echo ni mgandra mazuma now yabari yo ngajumba ati kutarati yamuke ntuyija kureba 2011 abantu bakwingana mwenda bakafa n'abandi batunga ubufuta ku ihebero 18 byo kwezi kwa mukaga okufite 2018 today Kenya hafi y'abantu 50 abantu binana batungira ubufuta ntuyenda kumanya rero hatinguza kugaruka yo mu 2007 tukamanya abantu abafiri tingmanyoba riyare abakwija street bambaje n'igendo kikire kandi babanta twekarakasiza aho bo egyo space bagine beine aho kwa rutogereze yo kubatega kurikiza kujya tumbareke beine shonga zabo ahita kugambira tayine cabinet tayine power tayine state tayine institutions tayine na vice president tayine hati kashi deputy amoni deputy president unyihurire deputy unyihurire na agamba tamwini barakum okura polisi zaidi amino muchishara imeriraho kungata barakum okura polisi ogare kwire amaheba gabingira street nabwo icyo urugize okurikiza abekarakasi kimayiso kuruzinga pawo kwamba batine shonga indi umuntu shutu wa kigamba ningana shutu nambikiro wajya ati tubakagira ngo bambe karakasi zakacupaka ngo hato gwaka bahabakireka ndabagumuza mbarenga agacupa baje bashira umukono gwakabera so ndenda kumanya bari yari Africa ko karakasa kwitu kwine ntubari yari ntfeshonga kuzira tebekane tugari cyo muka ninga erishe kwereka yondo bandi fa power ninga byo kurya ngo envelope ya gaba bitu atwine kitaramo kitarame ki umujinyi mukuru mbamweta Major General Fred Mugisha I think ni chabuko hamwe na Mrs Karen Kayonga tuineho honorable Amos Kankunda gun MP wa Rwambara then na Misara Kajingo ugun vice chairperson wa PSFU kandi twatuje twati ari gongo ebero mako yabona bekwezi kwa mushanju abinamana kwa mushanju Sande area yes Sande area twagumni Sande den dia Sande kandi ntuje kwa tu live Sky TV yizo wari kitana miki hosting wa akoraje obino wingi ni nsubira mu host still a theme ekituza gambaho nzagambo kugashogo busingi omahanga agatwetorire ahabwe ntunguka ya Uganda obusingi wamahanga gatwetorire ahabwe ntunguka ya Uganda abo kiseme kfayo munonga Kenya giro busingi Tanzania giro busingi Congo giro busingi ahabwa I think that's a very good theme mwebali munonga the team yikitaramo yona Denesi bakoraje mwebali munonga hikitaramo cyo kunyuma thank God where Sunday you never know tubasa kuja ko reka tumurebe kake munonga akuturati yanki tuja kure cost then turebe akora umugambo wamaze madaneri na amoni abo opposition abituina mbeja kurubata ebera binashaka ibiri nubeja kurubata mbaza parliament badungi iki kwekwetu batabuza kurubata kandi abantu bahanza bagambira baba ndetse bamaza kurubata ekibari yamutuma n'iki bavuga
then turebe sincere cost abantu abakufa bina accountability tubahe yabo iringahi ninga tutayo stega y'abantu abamo bakinga bakumenye maza yo abahiriye uko kufa bateye na accountability reka tsiyamke byasakana kachikoka Sky TV irakari abantu sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo anywere kazero wangula ebirabo kebera wasi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Primo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Don't be a cocoa, don't be a cocoa, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't even slip my hair. Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Itwaba Millennium Sacco 2012 Limited nitumanyisa bakasitoma baitu ngutubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyamwingi okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyega star emwe mukaga itano star mukaga star ishatu hash okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu a Church Community Center omurembo rwambarara ninga amataji gaitu omuri Rugaga Ibanda Kabuyanda Kinoni Ngarama BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 29 kinana na mushanju oba note mushanju note mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga. Hello the people of Uganda, especially Abantu Ankole, Nimbara Musa. The search for the next tourism ambassador for Ankole region is on. And this year on the 20th of July 2024 at Western Meridian Hotel in Bushenyi district, our grand finale is going to take place where 13 girls are contesting for the crown, beating under the theme Tourism and Peace. Tickets are at 30,000 for VIP and 300,000 a table. This event is proudly sponsored by Sky TV.
Yegurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro munana na kenda zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro nane chweka zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu. Abantu twakutangira dakika za 14 za mshayitu ya katano agenda bageta Sky TV program no kubiri itokubiri nuko twibigamba kubiri nuko twibigamba nabo icyo ebirakushemeze nebira bitakushemize nkubiri again banyeta Paul abaho guno murundi nko mutaye Sabat director wa Kandayi Robert ubuna heading a political mobilization attached to State House kandi ariyo nareba yajyangwe tayi yanje tinisho ngo yabara makayero makozere y'ibambe batro wakandare naye barengenda kumusima abantu babahereza imyanya babara kugikora no kugikozesa konka kozere mobilization nungi abo kibina cye ni kimurebe kangusende zibara kumushasho takurya zabusha director yebare tayi yakayero tinyine kinda akakorre kibine cyanyemba cyeto kubiri so imabayero n'ababuro it's okay so Amon 211 mukagendese bigera abantu muhinda bafu abandi abantu bazombe home kurgo abandi bazombuzahe bamugumya tabakagarakaga mu ihanga ahitugambira owo kitinsa Dr. Kizabesi ryo mu Uganda cyurumu konka abantu muhinda abo tubarumu hatari yombye abantu muhinda bari mu China ekyo twakyewa Dr. Kizabesi cyakaguza mu nembera yari yombye abari yamuhinda batwabewe akwikarakaso kusire nukubaho ijo 27 abantu bakafa Rahilo Dinga yagumaho Uhuru Kenyatta yagumaho Ruto yagumaho hatu bari nubo kingwe ba Rwanda privileges na retirement benefits hatwitira abandi 50 bafire Benana bariya ahabitanda president akiriho nta kigamu museza usakine guard za kine security hatari okumakingana muza parliament ahiro no ko uri involved think kimanya ko rotari involved but at least information abantu bafari ni mugumuzamu turebe no murabara amu ntine buzo hati ntwija twiraye tufuna mucyo mbintu ibyo babare munonga Mr. Paul amutebekana so program regimes abandise to post independence regimes zikazi kwa addressing eshonga ishatu obworo obutamanya n'endwara poverty disease and ignorance zona na hata zikita abantu abakazi babiri nomwe bakufa bakuzara buri izuba nabono babarira kwekarakasa ningana yabo mbera okuriya sente za bari kota kumugamba ngo Israel ndeno karaba kwekarakasa Lord Carnegie ebire Lord Carnegie ati niyo nyasigani yacyasinyire kwito mu Uganda kari intraiture rugana baba kusadaka bodi abujumbe abakutugamba konkatirist bulizo noshanga ngo mukwezi ngo musande twine nankabantu ka bakakabishata bafire umurode accidents katako bagamba so nywamo no wimuka nkagira ngo rukutonde rubi nkazaru kutahafu umuntu muri yorabuze accountability nani ndeba actually yani your response ya Omar ba leaders ba youth ba Kenya ndaka garche munonga mu kibuzo cyawe abe nagira ati abantu abakwitwa corruption of course November mbuza bakufata abakwitwa corruption tubineka kwate na but I have always told you this, Paul. I can re-echo it.
ubwo mu Nigeria ubwo migano wabira kwa addressing university students yatugambira professions ezimbiyo muko yinyumiriza kusoma roya nkogwa mbikize yahureza kuba muntu mushango no bamutakara bariyoko amon technician nakora kubenju ya Paul ne basako support n'abana nkababiri bari nkabashatu omushawo kagiye kumugamba w'amazima no bari umushomesa yatera kubikikata gakora wrong medication na ito muntu uko but a politician yaza kwita na itiyanga and the biggest problem ya Africans and especially to the elites no kwezi ibintu tukabibara inchuri so nyuamo na yashora ngajyangu rukutono rubi ayashora ngajyangu mbero marwaro nimbi ayashora ngarwana choma cha mwizi cyo kuchemeza hati niye naba mkuja munabigamba then warga yo propagandist kuja ngo inete eche no mugano kibaba kwemembeza wakwate basa yona kajito mukuriye hati yiza ta mona rocho kuri and you see people believing with him haruna nka umwandicho mwe akakariye kaba mbageta de ebigambo 19 na bina of the US judge Land Hand says liberty lies in the hearts of men and women. Liberty ni bwabugabe buryo mitima yanyu abashija n'abakazi tuburiho constitution tuburiho court tuburiho natiraje kandi bwaburumu ndetse na court natiraje tibikate na court natiraje and the constitution cannot save it. So ihangere bakuba kurwandaniriye because nyendo terito chine takagire nangwa kureba be karakasi oyebuze Egypt bakekarakaza zo mugati was it Tahrir Square something Tahrir something ebe wa Ben Ali Tunisia bakekarakaza zo mutembeye aharuguru Sudan bakekarakaza zo mugati shaya bakarakata imyaka 2009 hiyatenga kubaranja fuck nyino banyega no muri mushobe ndire ngo bagambira ngo mwako guwire enjwe yumwe erimo baziyi babiri ikakosa billion 82 ezo road units za tune districts ganana na 5 nemu ezo road units za otiramo billion zinkisha t-shirt konga uri billion n'ama abatuze bona bekwenda muki billion imwe ya road unit ojo tubashamwe amashumiro kagafu rangwati sinjiro twatayo nanka twatayo city schools 17 umwaka guwa batatire nangwa ni tafari nangwa no mushenyi noko ngotegereza ngoma nazikuikarakasa abanza gambira ngurwambara scout wabakandi kamwe ngubaka Rwanda nakutikagirase. Take an example ngoma kuguwire gwe as an example ona ine bombe kire city school tayari wanyamembe kana na ya financial yewire ninga ne ya wire tariyeje nyama ni nyuma ura so hato mundo wakwata akakutomugari akasoza na zinje zikabura zishowire zikashora kungazi takora ikiza kuzakora nywamu no wagambiro kandi bangu kuba hafa babi actually bajumbera bakagamba je mwesegura mirambo bamukagamba mu Rwanda because ncyo kurebera bona no biza kwaza America steriye kuza kufuna constitution yabo bakita nabo bashingwa babire bahambiriye almost tension nabo kuza kurekureza bakabisiru because garuti bakamwitira yibana Hintanyama katabjire wakwini ninga akatari wa mani nakari yo mani kandi umdo babire begura bakiya n'ikigagara bakamutwari bana kari yo wacukumi kuza kufuna byambe okusemerwa bakajati bakabanza hamwe so twati ni hanga ayi tukura twine ngemi baziye urangemi baziye zo nenti hikubaze yakirwa CDF then ngutegereza ngwama nabanzaza n'itugambiro nyigi oyinera ni minister wa agriculture na deputy we na animal husbandry bashendekereze CDF kwakire mbazi sware
tuino kurema ngo abantu mwenda ningi 10 bafa aine ndijo taito kubareba bafa ebyatarizo tingwenda kumanya nyo nimanye nayo katukugambire ejo presidential advisor on special operation tingwenda kuba moderator akwatika chikuburiza ninye ni moderator nyo nakugamba ndabenda kuba moderator akwatika chikuburiza so nyinda gainga audience ngankerio twinemu ababatezi bendinjiri bo kutugambira okuri because abinyi bakize kubuza question ejo by the way and clarify it mufati amwe nobona kwantari mwebembezi kunkanga mangunate natungo buzungeze cha kajengu na nyomi ziganya ka ninza yirwara bashawuni babitereza ni bantereza me I have no problem amwe nobona ndigamfuta na tomero wa boda yantere kigo God forbid omwana wanje naza kushomabe which is education obundi nani umubi kukora akasente kanje karona sasoro nomushoro na contributing abyanga nsemiriro those were the major and the core values is kwita Africa obworo obutamanyi nerwara but wasanga's governments zitakwenda kuza addressing how do you want people to live. Take an example ngomushoro gutwa surely twagamba mazima to any Ugandan ekituma omusoro n'ekinkati terukoto munora ngwe ngute yitwara bamuntu ijaha ikoro nyekozirwe kantu arabumbishaka nyekozirwe warga no kasanga toragara kumgaragirira nki wasemba bure noze gukora service ngo ukoze ngo atambara distance so amon waro kanimba nibo obwa covid kanarabire abiroba amon ebirabe nashatu noza parliament hati etisira abanyankore n'icumu okumara otakamazire bo mungaruka koro mbumukiyo hurunekari kandi wakegaragaza omusigaza kajati twakegaragaza twakirikizembo bisha kashongi atwara kashato ka mazara ukwegaragaza ize DNA and by default nchima constitutional ni mbampiche by experience tinguza kwata kachumu ka Paul munjende nako I always tell people, by the way, frankly, I can still say it on camera. Mbasa kusigaza omushango gumwe gwa political. Because tino mishuma uniza kwiwa wapora. Na najiri uti ndazi kwiba kasimuke ninga kachumuke. Niza kuba mkuseka preka adakaji nija ngu kufuma bwajira ki. Murike ba members bitu ba parliament abakora bakole obushuma mu bucendezi tugarukitirizi anga kwa nyine yitwe ane tukunyiza munonga. Ababakuriye no bakuturika ngo barikunda munonga burizana bashomesa patriotism tukundiyanga kungimo mwe na mukundiyanga iwe bareta mbas ogaruko general omusho ogambira por kora ka radio na TV ogambeje yangari yawe kundiyanga atorukunde ritine kirumu Daniel emihande ibiri mwacire mukutora amoni na bagenzi be bakamba ikiruza mu defiance oro musinya defense timaisa okwakanisa buri kimushana bino kora kitwara ninga kweso muhanda ogwikifuba omukugeza okindura bembeze bakamba jya wakaruru tkakuyo president karuru tkakuhindura government mu Uganda bajya ngo muhanda gutine kwesa kuyo president 7 tkaruru turonde ndije muhanda imwe ANT ninga anti mwagira ngo ibyo ndimwe karunu kamuyaho kandi ntsakora mass mobilization tingarebera imkutukira icyo ni cyaho cyubuza burushoka ngamwe mukamane cyafuti yamano ntansa imwahika konkati istimo mukatoro ugo muhanda no suro teki cyo kwekarakasa mukacyanga anti tumukirumu abarna bashatu noza kurwana senguzi no rabero mukuru batampaka parliament ningecyo amuntu waza kumureka atobe ngumshisha necyenza kucigaruka amhero kambanze ngamba ahakwiye karakasa cyo kubanza imwe abaturire n'abakutureba ine kina nagambire kanchigari kimwe enseji tu Uganda yonka dinge utwantara Kenya twaza na Uganda amahanga gona agohora nkabe karakasa gari yo muntaro otariye buza ngo barwanda ki
na Rwanda Justice embagana ya resources teriho kindi na politics wazireva byo butegetsi byo no kubiri na wanora ideas zabo zone zo kwa zibakwereza ziri aha kugera zita kureba ngo abo mwihango mwe haba ngo buteka haba ngo bwinganiza abantu bona bagira bata bashemererwa omwihanga rya imwabe bembezi abo kutereba n'abaturukize yeke Daniel Kafure ko mugambo w'amazima kanche bagambire mu quoting iyo mwana wawe utabuza kushoma wakafure kakabura kushoma rero mutendane kaya kaso tengu zamwe kwaro nkashanga atari mubaza itine sente kandi mpo mushoro iyo mwana wacu rwara ukamutwara Amerika agenda kuzara ukamutwara not even kuwa Kafureka omunya Uganda nkiwe nango umwe kukiza no kushoma no kwetegereza takuza kuzaha akatandika business ukamuta hemshoro business ekagwa mshoro yokagitwara ukajiba ukagikozesa byawe ukateka tengu Daniel Kafure ko mugambo w'amazima taraye karakasa nazagumaho agizira ebyo bitukora president byatura nagamba tumukuza kwiba sente zihanga nkaspikana n'abandi babunarebera hariya kangambe example mukaza kutudura nkatelist kuteribe kastanito ntujante tugira tubahaho rero kateka tengu Daniel Kafure ko mugambo w'amazima buzimo kundi hanga patriotism ngaje mujanga mutushomesa tukundi hanga yitu rero ni kundi hanga ryanje gaga by'amazima mwamujanga tukundi hanga yitu rero nkakureba iyo ryo mwebembeze oryo no kudarano no ndurra nakudore nguno waza kurya sente zanje ezakubenanye buzima nzinyama ko muntu rero ngoyibe rero ndetereho akora ndetero ece tukuza kubasika Daniel naza kwekarakasa tukuza abana banje bakabona kuko nanakigambira abanye bakashoma tumukoza kuza mukabajo mwihanga mukozese bitu kandi garice mukozese bitu kugira ngo numutsiza obwenge kumujyana numutsiza kupakasa nango numanya kupakasaje kugira ngo numutsiza okuyiya nkengamba ya hati echo mukutsiza no kugira ngo muryo mubebembeze esente nimuzitwara ko mukuzenda kutsiza kwiba rero itabakibara kwiba mukateka muteriki twine mugasha rero kugira ngo abanyarwanda tabaragira barije kwekarakasa obutaringaniza bwaguma iwe omwebembeze rukunde bo mpurikize oryono yebiha abantu tayo mu welcome nango byabira na bishatu obakibaho batikibaho konko murenza kwika nakugambira hati abantu abo kutureba ninga baturikiza hari n'abari mu kitanda hati twagama ke bitabaraguye gere bari nibe karakakizo ko umuntu ari umutima n'ubwena ko kubaruka ahabo kushanga imbere eriyo negire ni munyibwa kankugambire umwame Paulo no kugira ngo bamwe nibargayo bagamba konka batagamba no bingi abanyigirwa batagamba no bingi bo bakaforeka no bargayo ateriste bakayo bagera batano bagamba nambitiro wo kureba ono wala nagamba nawe yisaka no bazamushanga nawe bikansoko onka yaza ngatwashora twarga TV yaza kugamba najya tukaforeka bite nanye kantagize nabweto twaza kwekarakasa ninga hawahuru kwekarakasa ku Kenya ninga abanyarwanda ko bayo bagira ngo ibirabira na bishatu ateka bazne buzi nangwa tuhemwe ibindi ebyo butegeke naki eka tubihemo baba ryo bakwekarakasiza uburi bwenguzi babatashye mwene president ninjyano tureba ninga abo kureba tunabura kuganwa n'abaseta usabambakwe abamba kusima mugambire president kandi katiriyo ntsako muhumuru umuzi president yabo kurwana semuza president atrikitwe karakasizi namayo president kantakira kumureba bwenyuma konga hatinkije natanga kumureba ni muri amu following anyine nshonga zanye yabo kuba
ubwiro bwingi nkijana nyetegereza ngo n'uwo muntu n'uwakota kwikiriza nawe cyeno banza muri wo muhurikize n'hinde byo kumwega mwene president ututeriro muranga tubarigere na ba minister cyankwanza n'abandi ecyakuretera ukutaraga kumuhurikiza nacyo cyo kuconga tarigere na cyankwanza na ba minister nashi ndebira baragayo ngwe cyamura mugwa mani twe mbagamba bayina bagamba hariki burya nguze mwende president twikirize nitwa abantu baburijo yogira taha abantu baburijo biri uko kusasubwa enguzeji abantu baburijo nabona basasubwa enguze reka mbanze ndebe muri ryo nyanyu mbanze mu nyoreka hazaro bari bwenguze toreye kuturaba kuyambeho kuturara ibyo yo bareba mana guturije nago bakugira ngo chikuru president wenka president cyo kumanyisa nama yekiri hagura wundi namangu nabantu buzima uburu bwenguzo bwaza kwitihanga esente zihanga ubwiga bwihanga bwazo mikono y'abantu bace abantu abingi barebe nako president nani ndikushaba mukama wanje mukaba wihanga teka chansa kwebiragiro na 3 twije tubanze tworeke kuyambeho turunje kandi ubyo no gamba ngo be natugamba to burwenguzo burwo mu parliament yatimenta kucumanya tubanze tuoreke ba members ba parliament ba wabo ni wabo be no shonga maka kumu birita abantu baburijo nito tukuyambeho hazo urebe kutwagira ata kora atera hamutwe nabukanci gambe kora atera hamutwe ngutazanye cyo kumanyisa nza kugira ngo inkengambo y'abanyankore no kutoza n'abagizere bata n'abawe so jumba nasho group ni ryo mwisho y'ikintu iki nawe niyo leading opposition group cyaguranye no shotunwe ikintu cyona agenda yone kushanke nkeri opposition leaning information to pointing ari yogo nawo oro trending number 1 uri mwisho cyaguranye na national in the platform no reba ngo honorable cyaguranye na team yene basa kugira icyaye bembera kimaro kwezi nangwa kwezi na to cyane banaza kudoti nabaza kuri kiyaye bendera kumarebero mushanga nibyo bitfa wifi nato numpkaje bembere shika maremya kashikirho hato umuntu twara kuba ariyo nagambira tanupaje bembere ya maremyaka nupu ya maremyaka esha kerosh umuntu wabirari ropu we ya karumpu mpuga akana akore bicuye kacinana bitanu umukibina cyanu erizoba wabateko mucenge kimwe cy'urum no shango umwe yisire mugenzu hato bwobwe nebekirho kato mbabaka buyabira inawe yahangiye nabo babaka 30 na mwenda habaka kaga na mwenda koro kuzaza kureba erizoba ino habaka nka 40 abandi bona bamurugire mbire niyo ningambira abantu turiyo mwishazeri y'amahogora kaunderi ya bona namuga no bakure to muntu wenoro nindahira turukuzagaruka kwangura karu abo kuboka hangura bwampuga niwe yakwangwiza hatta bakurugire mubone cyo kumanisa ngo iwe cyo rugambo twa arwaye bembire ayebembire niko kwakugira uti omuntu aruhotaro nyana wani karuto obo fero buriyo no batwara ngo so iki cyabuza bana Paulo ajuma bazo tutware iyo tugarikire no bani kunda nambaza nupeke na MPs bange nkaga na mushanga Eliza 57 nkaga na mushanga 57 ko kambwe no mushanga Elizo tubakisiye babaka 20 abayi hatsuno nakagabo nawo mbara kwakiriyo wabo twakagabo nabandi bayinji so ece cyoriyo no buza koti yaye mbere kintu nikibasa kubako ninteka teka ngo nikibasa gutabanko kwa abantu kuba rufiteka teka icyo kubanza ijo bakabari mahanga geterine na mpuga masiyasi mpuga yagambe kigamba ati mwakwasaba ebembezi abatine mugasha batine muramwa abor kushanga bakwise omusogoto gwenjaga wowe nyina arukigambira abor kushanga bariyo bazagambe bugambo kashanga babicurikira atawo turukubetenga mbwebembezi bwitu bwa Buganda ababire bariho baterega ece komansa ngo rizoba kwara kucebembera noza kushanga ekicweka kimwe cy'abantu batari kubasa kurata
nanokuzanya icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ekitwagiye kugamba hampe cya ruto wa Kenya Uganda icyo neceta kubasa ahabo kuba umwe yakigamba yajya toriya kwizira mu kwekarakasa abantu bafa yataha namanyo mugashobo kwekarakasa n'ubuzibo bukiru icyo nico kumwetegerezaho abo kuba bagira ngo haza kugira umuntu we no waza kwekarakasa intelligence yambire mbareba na buriyo babere bagira ngo katuze mu defiance manyatambuze bigere manyatigereta information kaje babire nibacero mu kasheshe akamotoka kaguyagira mu katware mbushanga nuko kabatwara babatamu abakamabo babatwara babatwara bamarebero bibiri icyo twaho ikintu kigendo misho so ninteka teka nyokanye ngo munyamahuri ni manyangwe cyo mu Uganda yitege ya president Museveni tikiri kubasika cyaguranye iri buga icya kabiri ikindi kumanya kandi kindireho ni incondoza n'inyetegereza strategies ze byo gutegekeza cyaguranye tizeru kubasa abanyarwanda no kubagenderaho misho icyakashato kindi kwenda ngo abantu bamanye betegereze Museveni akacika abanyarwanda ubwingi yabumara akabaza leta sente zemyoga zazaho bukarira yarushya sente zemyoga fayiro yazo mbire ndia district nyumwazo fayiro ye sente zemyoga ero open ekikubanisa kuba kureba ngo Paulo wagere cyo waza mucyone kiri kurwanisa government warira sente zemyoga takashashwi nuba n'urugayo Paulo rugayo abo kuba ukinibanja mbigura fayiro bagirekaho nicyo mwazo leta ireze miliyoni igana iyo bagera we sente zemyoga tubakoza kutanga ruzungwe barukubanga tarono bagwasiri nicyo mwazo leta fayiro imbagirekaho abatakashashe sente zemyoga babateka risti biguma hata kumurya rubavu bagira ngo Robert kanusha ngo mbeka kasaru Robert mwe bagira bata zemyoga no zimanya kanusha ngo rashwire umugale to rugarkanye echa kabiri sente za parish development modu yashikafure katakazire miliyoni igana iwo no basibo kuba no buriyo mtabanya ora basakwa na bayaziye mbere ndio ninga abantu tukazo umushazere elia no account ba Robert iya borite iga borite zo yaziri omuruka kumwe umbantiga nabatungira nababire nabagira people power umbantiga haraba abantu kanka hato umuntu kubarukuza baza kureba sente za government y'izigiri umuntu bayemera bamugana bashikana muza kwekarakasa kanumuza ndebe kanumugamba sente bari sente kanusha mwe miliyoni mwe ya government atananga njine natekwa kushitama n'ikibuna kisijana so Museveni akabanza leta mwaka senta mbe naho notekwa kugira no manyangu bana sente za yusi nyinoka information kachi sente z'abasigazi atakamazere na zile zentandi ko zibatungire 9 na mukaga no manyangu fayiro zazo na hata zishiru ezentandi kwa ezabirene zigabwe kishaba mugero izo bashiru abantu bakizibanja kor kugira ngo tuwashara ko watagatagara mu mukace washaka amonote hoteli zo banyo enare mutingo bareta fayiro yentandu sente zitu ninga kashashura zawe hata mono bwera hata kigaraka kugamba nate ko fuzo murayini jateri so wareba miliyoni iganiga neze zibatiro mu burumuruka godamu imyaka yebe bakateka miliyoni bibira abantu maganabe bandumuruka gumu kugira ngo baze kwekarakasa na wabaru bara DC badiso manya ba chairman manya baha list bagine baza kubana bana babuza bati Paulo kanushangu akatunga miliyoni ya government ka arachashwire yashashwire gwa atakashashwire fitera just takasemukonga no mango no baje basende za parish development modo mbeno kaza kicho kugenda mu kigo cya kuma strategy ya president Museveni umbanta bamwesi imbereho no mbanta bayine abarukwenda empinda hinduka iki ni ikigamba hango ryo mwiguru nandeba emyaka y'inama ro munsi
Paulo ine myaka 52 kandi yo ninjiza gujijo umusanege w'iri ibiro bitano byo kwezi kwa mushanga nibwo nase myaka 52 tabaka bwine yo muntu ruka besije wanarigiraro besije no yabiranye strategy namwe kumugera besije no yabembire cy'indege government kahurire mufitiri konka wagira ngo cyaye bembe wacaguranye none girota bakore byona tubyana ecyo kurebera ko kiri kwenda kushemba yo naco abara kutureba n'abakurikiza bakaronda president n'abakaba parliament ebiri 12 nabyo kwezi kukubanza ibirabiri nabo twamango mwakogo kusibirabiri nebiro ko kubanza gwahwero muri yebyo omukwetereza barahire bakoreshe barakoreshe cyo cha kurge kumibirabiri nebiri uko kubanza hatandike ntaro za nufu na nebini kuserizo tabaka kora ga strategy yo kugira uteki ninge baza kore cyo namwe ito abanyamahuru no shanga mpasika TV gukoraho story kugira ngo hisha story ya mani y'abantu ababese abarukuwanisa government ninga barakwenda kugiya teru no gironde bur boza kuza kureta no leta mpuga ureta cyagura kizaza kureta ureta kagabo ariyo na yacira muhozi ari afro wayiguru muhozi niwo wanje president no barakuzire konkito tugenda na Pierre ebyo nibyo rufite ko kureta oronda mu strategy yo nayiba kwasa bwambara ngweje isigari kuburi ekiri kumanyisa ngo bagambe cyo kwekarakasa so orondo mpiro guri hagati ya Prince 7 na cyaguranye gubura ahaba kuba mu byo butegeke byone no kukozesa strategy yawe kanyoti ubona hazo muri ye kunarwa muri ye kirinza kurasa ukira ni mu bishwe cya yebembire kutwahereze ti bagira ngo mushango bagwara ko tikiri mu kishwe atwara umushago mukoti atakarahire neteka kumwihayo kubabiri bakuseyo hawe biro bibiri umushango wa kangaza yo mukoti y'abantu tinko banyahero kushitama ubane shitama muti ubane mukizi ubane yes twabe kirari yecho ngweme byone byabaho atitararahire neteka kore cyone kitrakore tarafite ko kurahira president kubabiri biro 10 bikoze kwa katanu yarahe hicho cyaruko ebiri 12 bikoze kwa katanu yarahe hicho cyaragaba kaba parliament barahira habure kine cyakorta ekiri kumanyisa ngo umwerembezi wenda nicyo kurebera aba barukora stories za Pasika TV ko rukora story rizoba nakora story yo mushija na rukora nasani otemwira abana oyisara abana nindekwa kuti following ngende nayo mbe nimanya ngo muramuze yabahereza biro bingayi 30 bikoze kwa mushanju ndabaza kuba abantu bagaruka mukoti nice kirakora te nice kiyabagambira nice cyakuratariye konka wabo tinet noza kugambira abantu amakura obagira oti beisromu kuba muisere nice kikuratire tuwamanya zikaye tuwamanya byarigireyo bakakwata bangayi bakurata bwesto umuntu yakubuza no sigaro tine kirukurata ikikomanyisa no sigaro ryo mwanya niwe cyaguranye tayine kirukurataho ece cyo rugamba ikibasa koma ombigamba nayizo bari yenyini wowe nyine umuronda mu neneje yaba mugirundo rebe etarebe no suro Robert nkubuze ko bunyere but information ni amon see 11 to Bibere. I have loved my brother's submission with the however part yokuteka jomo thinking normally in an abnormal situation nateka je ko mbere tarno mumbera one Ugandans twino kweyiha omito yitu kumangu nangana bo baraebe mbere with or without them with or without them Uganda ino kusigara kandi icyo nicyo kisire na munongimu abakuteni ngumkara ya yero you think without Museveni Uganda cannot be there but you were there without him and it will be there without him. Okay. Two, the Museveni omuturifaringira wakinana two wahati nabakureba nibaza kunjura obwa speech of state of nation address the nation for 1 hour
which was uncommon for him wabara muno. Okay konka turebere no mu opposition mu kina abantu in fact no kubaganika kwanyu no kutora abombe ikizo umutekateke ya muntu abantu ikizo yabisijya bo bazakatunga abantu bakumana jana kumbe abantu bazakaye finally watch kundot turebere besije yatoninga down ni FDC yatoninga down. Our message is very clear. Paul, our message is very clear. We Paul yaba kurangwa ihangari boniri aze omuside ye riboniri amone nambikiza bari kubina no mugambo w'amazima twatukurangwa ibintu bishobiri horamp samle nani partizanle tuzayi ibishobire turondo kuturakishoborore not necessarily dwelling on single individuals. Amone no yenda na tutweyunge huyo mwabazi yo kutubiha iwaba kumangwanya education eligi otiza waba kumangwanya mwene kutononje otiza waba kumangwa miziti mukunywa agebede banente otiza waba kumangwa ibyo niwe nagambira birikubi join us period turona discussion kikati buze kafuri amuri atakwasa kumbobo gabe kugambe kimfutekateka turya deja kuhata abanyarwanda bo I mean the thing is very clear. Tuno kuteka nibajeta red line. Listen, it's a red line. Echanje neki mbode kuzo wa Robert. Yes. Nani kugiramo ni nti nunda tweyunge ho tugira abantu ngo Uganda ntukibasa kuruga individual merit na individual brilliance kiyo mpira okugira ngo buri omwe nabasa kwingura cyaguranya ibembere kandi cyaguranye n'uwari umwisho ngarido opposition problem no abo kwa turebere of course nagenda no murembe turebere muca mutabona toro kuno murembe gwe turebere so individual responsibility ate bwana Paul program erikirano bageto kubiri amuna rete bya Rwampara mbekiza rete bya Katete Jombe rete bya Sembabule konka hine kikubigita no program kubiri. Uganda is divided into two. Ebichweka cyenda ebyabari kubi abo abana babo batakushoma ebichweka cyenda ebikunywa mizi nente ebichweka cyenda ebikurara kwe nubya kuriya takumanya yari ya chamjana takumanya chiro nagiria then twine ebichweka 10 wena ari yiguta senta zibikanasi ekitanda hakono mpaka tarazitware na mago nibase kumutangira umanda bazumwake azibikase ekitanda kore kikomera ateka umbwa kali ateka abasirikale babitere so iwo Paul wabukora ngo riyo muri yabo 10 I have no problem with you akuyanga no rari boniri then wabo riyo muri bahamwe bakatema mbire bakatera masinde manyabana tebakushoma manye kutonimbi no riya bijero rya mucucu you just join your team mumanye team zanyu nkusaminge cyona NRM kujya mu NRM ababire bari cyankwanzi nubo NRM iwo biro kubarebera sky no ngambana nkaha a celebration zo Western Soma 7 aba baririro muceri omukumbu gwa ruguru abo tiba family aba family bakitwa so waje mayino yijemayo utetananye ndiyo kongota gizireki so currently NRM ne bakamabayo abandi mudiye ubwo muri shongo zona yakeshongureki ngo abasigara n'abasabazi hati mwe muri abasabazi kumwe muri kwetera NRM tagirum babare munongo hey reka turoro kurya mbekiza no mdropsha ambigere takuri no mdropsha msana akora imirimo ye Robert bakugira ngo abantu baza kurubata ebiranga bashaka badinde bazapara harho shonga ya intelligence operatives kwemereza matuba katayo antena za higuru harho reason ya state kuza polisi ya Karakisi aheshonga ya president Museveni kuzomusata sakabara kushikamu aheshonga yo kureta police tukaburivinga IGP hagubu keke bwona kandi kureka jutaro ketezi ukubona bashamusha senteze bakubaka zabo kanusha mu myaka cyayi mu byambo iyo barumama Paul kugira mu discussions bezoroho na hatezoro no kuturgire cyankwanze no kubargire inyumbe ntari noreba umuramo no kuwanse nguse
kandi niyo porogaramu iriho biriya 23 kugira ngo tumakinge tuze kurwanya insenguzi konko kurwanya insenguzi tugumuramwa gwaba kukitekateka kukizaba na hato aturi aha umwami Amon yagiye atomwana utakushoma ataba kunywa amezi nente abaresi kirese bwongozamanya ninye kusaba meeting noreba ebyo abantu bariyo nibagayita konka ekirandiyo nimpukaho niki ebyo nantu basa kubagayita tugire ngo umwana ubutashoma sente zibirwe ba member parliament ninga nabanda bakwibana ba permanent secretaries nabandi tugire ngo amashomero mabi ninga amarwariro mabi nezigenero ezitayina accountability tugire ngo irwariro ritarubumbazi nezi akakiko kako kosase akakiko kako nuko karire ngo na umwami Paulo nabakutureba nabakuturikiza Radio 5 twine ubukiko umuparlamento bakweta accountability committees hari umupaka hari umukosase n'ubundi n'ubwebemberwa opposition nambuye n'ukutubere ntureba abantu ureba social media iri kutwariramu egi fourth estate y'abanyamahuri kuko reba Joel Rusenyonyi nawe hatu bamutere 1.7 billion ndida opposition nwabe naibembera kosasa najuka saga yicaye Kenyonyi nebi bintu bitakuza na hatu kuza kwekara kasano no spokesperson wa National Unity Platform ekinagambira ahihangari ya Kenya umwami Paulo nabakutureba ngo abarusha abayikuti nubo bakwebembera abarukobe kandi abarukobe bo tubakuzayo hato guno muzano gwabayiguti ngena mayisa na amona yigusi shija shija utegutse na shati hato gwamureba no mutomu barukubi kangambere ogutari mbarukubi yegambire Amon turumbarukubi ha yo turagira ngundi je ko turumbarukubi now ogutari mbarukubi manya hariho abariyo kwa hansi urukura no warara kwicurotari embera ekamurega ariyo ko najugira hakati ngikonde amuntu kutambara bukeke bakanibura polisi artindo kutaka kora shi amuntu wavuge motoka akajipakinga hansi akajipakinga hansi twaragaho yitwaba munsi akutembo boda boda wagende yo neza boda no umwana Paulo ati abanyankore hine kibakweta kwereza makarangira haza twatuchine cyo mwihangari ya Uganda kandi mbwe twatwizira program zikombe kihanga ninga kutita fara hihangari nani shabangu turike kubiha abanya Uganda omuntu yabarako sebo wakora submission ya nande bari ya barko ni njane bigere aporto taponewa barifeninge yo chandoringa twantendera sho now omuteka kansa program nurebe ikintu cyo wakigamba ho umuntu yanakimanya nicyo musasa so mbwene mwami Amon nyoni nyangutoreke kubiha abanya Uganda namazi mihangeri ryombuzo bwukuriye nguzi manyo omuteka kansa program speaker wa parliament akazamukoro ya donatinga billion ya sente omushahara gwa speaker ni sente zingahe omutebe kansa program ya speaker kazagunda omukoro ya donatinga miliyoni 100 president wa Uganda una ha miliyoni no fountain of honor no kumanya Bank of Uganda bayara leta konka ya ha miliyoni 20 ya ha miliyoni 100 now ezakuba nakozesa nezanje niyo ekingwikiriza no mwana Amon nabagambe barigahigura 100% no kujya ngo ntomushoro gubura kutkorera ikitwenda
nawe nyo nahereza umushoro iwe mwana Paulo ukakozesa ubushoborozo bwo ino kagurya ningo kwakozesa uko tashemereye gukozesa tushemerere kwe karakasa kandi ejo anda atko 29 ninga ishore ya 29 D ya constitution netereza ubushoborozi kugira ngo ikintu cyaba kitagenzere gitwe karakasa nawe ikintu kwenda kugamba ho mwana Paulo enshonga yanje ya kabiri no kugira ngo kwe karakasa tukumisusing hata noreba twagira ngo birabir na bishatu tumakiriye tuza parliament now okuza parliament mwana Paulo hati opposition politicians nubaza kucugurikira hati kibece by'ubutegeki urukwenda kutya kokera national cause nkiruma abanyarwanda bo it is a national cause konka hati bacugurikire kibe ekiby'ubutegeki waza kurra Museveni aryeho hata nawe takwisha kurekura ntebe ninga kaza kweteyisa karuta tabuza kwihabisha munyite mumbinge ninga musasire muri kazara munga ogutu president Museveni Obama Paulo ahashongaye kwa karakasa president Yoweri Kaguta Museveni tubuhaburwa does not take chances kurebana baza parliament kujyose nke yakanye president Museveni ariyo mwihangari ya Uganda ariyebembera ngo za parliament abantu barebere kibereke ni ngero ubu barabugana seko baza kumutera mune yakanye nana kasho kumakinga mwe nabantu burijo tuba kugenda bakuba bene national cause tokura abana mugongora nyikiro no babembere tarana bagenda because that is a national cause nabatara mu politics yon na mujike na arbate bigere bifumuka na RDC wa ina remo arbato gumukazi wa shema okay so that is a national cause konka hateki ecyakubekera national cause tukajya ngo twena turwanise because Paulo tukwikiriza nguzi tinkugikiriza no kugirya nakusera ku nesente zibarire nezabo nishomero mwana wawe naburo kushoma ninga obuhereza bura kwika sente zibibire nizukusaza eba national cause konka ko bakugigurikira aba politicians batandika kugikozesa kugicwa political platform to kubasa kubajoininga kuzabo kurwanisa national so finally amu nihangari ararata iramena twatsiga tuyihangana wabere mnonga kiyo mu weekend ya after wabere mnongo mtebekana sa program in fact to me no kwetebera na shouldn't be the clear invitation the invitation is today akwa buchiro wakwata trillion kumezi kufumu mbirusha tungaga na bitano tumasanguza ntatu kuferwa billion zesende nyingi so turagaruke tukabiro takwana cyo cyaganya cyona cyebiye birabe na bishatu ngusende zibeze kufuza so Ugandans should take charge today. Okay, got it. Ugandans should take charge today. Jumba niki kikwe kuryo mwisho ko munyamahoro wiki yaza kuja harumuki ingi hangara tatwarza tutegereje ikintu kutekateka ngo abanya-Uganda ebintu bingi bizira babireba ni kintu kushaba abanya-Uganda ikintu kimwe ngo tekateka munonga amagara gawe gukora kwekorera n'ubwambara abantu base gukorera yabo abo kuba abantu bingi bizira nibazo mu kwekarakasa bahikayo bundi hagire byabaremera n'abandi biterayo konkoro kufa naferwa amagara ge urukufa nafirishe nanyo urukufa ndijo nayefera ushango ndijo yabara no wa muzika yabara neshandushe ya muzika so abanya-Uganda ikintu kwenda kubagabana n'ikintu kimwe ikintu tutanaho na amuni inguza abantu bagirya abantu bakore bakora konka abantu bekorire ibintu byabo abantu babasa kwekorera kibara kubasa wowe cye yakyekorera kureba ngo yabasa kwerisaho yabasa kwerisa cyamushana cyakiro ababoda boda bazivuga ushanga urukwinga bitakuribiye yene bihimba nebishora bihinga abaho
uri kuri senti Brazilisa uri kuri sempo nagirisa abasa kurebera amagarage no kushomesa umwana we umuringo gono okwekarakasa nkabire ndikateka ngubura umuntu ubure wakwangu giruti kwarariyo mwebembezi wanje niza kumuganira cyaro cyo witu nakansa yo witu namuruka ngo witu no mugombara yo witu ebyo kuza kamparo biye sasa rabo kuba wafa no fera shonani His Highness Kabaka wa Buganda Nigeria kandi wo munyabuganda utwina Kabaka wa Buganda twina majaguza geya gemyaka 31 ebrasha tunachimwe byo kwezo kusoma kiteka tekangu amagara kikweregate naza kusha kwaragataka tiri President Museveni ahire yabataka bagenda baza kumureba bashanga hurire arije bakabanza kubazibara kumureba konka kubahirize bamureba so Kabaka naza twera naza kubaje kandi buri muntu we neco necha buri muntu abo kuba buri muntu we nabasa kurwara nabasa kurwaza nabasa kushasha kako buri aho watunga bashaho rahango bundi yakwatira waba miliyoni n'ishomo mbyafaye baseka bakabanda abambandiza no babita baseka tabu arakize imyaka nkaga n'itanu babirinde bafabine imyaka 3 aho wagira abategica ino mwaka umwe yafaye imyaka 4 abandi babirinde bafabine nkaga bityo kungahato yase nkaga n'itanu nkaga na mushanzu ariyo naza kusiye imyaka 5 rahanga murinzire so naza garuka ryo hurire tuganda tugaterekana n'umugabo wita Zako bakiri kwa bagore mukango mugabe mwatshobera konko mukitaramo iki turabe tuyine ebero bingahe ikitaramo ibitu biro munzagamba abusiku ikitaramo ni abishemwe atajwanza mwebye obugabe bwankore bugaruki yaza manyo n'umwinga twaturiye bagabe sebo mwenda yaza kujwanza mwebye sebo mwenda ibyo biraro namunana byo kwa mushaka yatamufata sitari mu nzagamba mugashogo usinge omahanga gatwetorine azanye okudabe n'ingamba amugashogo usinge ndete mu konka shito abayinda kantu ndakujwanza abiyenda ibyo byana so okay fine so umugabo wamaze warara twasigura sta Ese baranti abanya-Uganda abaturikize nabo kutureba nubwo bwero ubu kutanisa ibyihanga nkihanga kandi katanisa ibyo bibina byo butegeke arhenshonge zo kutwataho kabanda twena ko kurara kubiko kuwagamba twena hato waye naremu yatarigenda kurara kubi opposition arare kubi enguze itwanta gamba hweje itukuza kwekarakasiza enguze ne kwata buri omwe nani shababe bebeza bari mu government abo kutereba nangwa na president kantu wenda kubaho muzi aho bwakikana umugwangire ntwenda kubaho muzi kandi umuzogu nahora mwana wanje yatina ngo umuguza ku mapana niyo kurgira ibindi birimbagira ngo tutari mu gihe bina byo butegeki itari mu dini tari mu kureka gitonka abanya-Uganda semere twena kurugayo tukagera ngo no enough is enough nambwe ni nyonka abeningira nkibwa baye narimo nako ryo munyamahoro ngo kano shanareba no basa kushanga rekada kokimwa baye narimo kutureba cyo ko banza niwe muri mu government muhine responsibility yo kurwana sachi enguzi nyonka abeninda nimwe mwebembire nangwe yo kugira ngo abamwe baberete nimwe mushemeye kwambanze kucereta ngo itwe nk'abari mu government mukata government nito tuyino bushobozi nito buri kimwe nka president okwabire na zimana cyumukwasireho nagamye bigambo byamani hati mbikire nki uwaye naremo nimwe abandi nimwe mugizere ngo hati bakafure kakandi nangwe mukatugizere okay reka mba challenging kamba challenging mugengo bakafure kamugumenye nyuma yitabaye naremo niti turayebembere mugira ngo atete ne cyaye nare aha it's okay nyo bagira ngo itabaye naremo imwe mu muzako leta mu ebyo butegeki itabaye naremo reka be nito twagera twarabata awiza kujya ntoke murobate mugende kandi to katubanze nito tuzeka tuzenyuma tubarebe omwami Paulo yonyenza kuhenderana tinkwenda kureka kafureka neija omukuru wa Nsenguzi nko wa anti aije nko munya-Uganda ninda kureba Amon neija kurwa Nsenguzi atari wa FDC eyakatonga nko munya-Uganda tinkwenda kureba kara ya red na red top ziba kujwara nubeija kurwa Nsenguzi ninyenda ngo ambikire Jumba Jonan
obori wa NRM obori wa ijaha national cause tutwenda bina by'obutegeki orwana senguzi nko munya Uganda konka tutemerere habina by'obutegeki ekyo cyaba kiri kityo ni nkirza nacyo 100%. Pora kambe kizeyambera niwe no kamarayo wino wingi twa staka por bikiza kwiyambiya ni wanyakira nani yabigere nantara motoka amuntara kubi so program ko biri nuko yagende etyo twantugamba utabanko okubiri twantugamba Reverend Robert abaho yabare mnonga ho ruizo muri sakanyeri bari kubona tureba bwiro bwingi no ukunda program eje no cyane kujuru zo mbintu binyiso yabare kugireba mwe bari mnonga mwena nyinshi cyo kwatana mu rwashishana Dativa na Peterson kuri ya Radio 5 on the other side of the coin abanyakanyeri ntwenda kutandika mpora de ntwaheza twirike speed mutakifa hwecho murari no businge mukama bihereze mukiraye kwenda ebiti bitekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu